madisiple na kuwaleta karibu na Yesu Kristo. Ndio maana walei wenzangu, tunawaomba sisi sote tunapotumika kwa umoja tuisome neno la Mungu jinsi imeandikwa kwa siku za sasa. Kwa muhula huu wanapotuambia entrer dans la Bible et concentrer sur quoi? Sur la mission. Nilipendelea Wafaransa inaposema entrer dans la Bible, ujibie concentrer sur la mission. Entrer dans la Bible, concentrer sur la Bible, sur la mission. Imara katika Biblia na kuelekezwa kwenye utume. Imara katika Biblia na kuelekezwa kwenye utume. Kuelekezwa kwenye utume, imara katika Biblia. Hiyo ndio itakuwa slogan ambayo tutasimamia katika muhula huu, na kwa kuendesha kazi yetu hii ilipendelea kila mtu ambaye alifika hapa na hapo makanisani tujue ya kwamba kazi hii inaanza kwenye familia zetu, inaingia kwenye makundi madogo madogo ambazo tunakuwa nazo, inaingia kwenye evangelisation maison à maison, kisha evangelisation ya maison à maison tunafikia kwenye evangelisation ya hadharani, kunakuwa pia evangelisation par la radio, evangelisation par la prison, evangelisation par les pages imprimées na evangelisation kupitia la voix de l'espérance ambayo tunaita sasa VOP. Nyingine kazi ambayo nilipendelea sisi walei tuweze kutazama vizuri ni kuangalia namna gani tutasaidia mashule zetu. Kwa wale wa Madrandele muangalie sana shule yetu hapa Ujasiri, wale wa Malepe muangalie sana shule yetu ya hapo Malepe na nafasi zingine ambapo kunakuwa, kwani kazi ya utume ambao tumetwikwa inaendeshwa vile na kwa kusapoti shule zetu ambazo tunakuwa nazo. Tusahau pia ya kwamba kazi hii ya utume inaona pia vituo vya afya ambavyo tunakuwa navyo kama Centre de Sante ya Madrandele ambayo tunakuwa nayo hapa. Hata ukiwa bado ukisikia magonjwa, ukija ukitunzwa hapa, utakuwa unasaidia utume na kuendesha kazi ya Mungu mbele unapopata dawa hapa kwenye Centre de Sante yetu ya Madrandele. Unajua, tunapofanya kazi vizuri, kazi ya Mungu, ndipo inatuletea hamu ya maendeleo, na maendeleo haya itatusukuma kutengeneza, kuziunda kanisa zingine, kwa kuzijenga, kununua parcel kwa zile kanisa. Na hiyo mission ambayo tumekubali tukiifanya kabisa na juhudi, utaona itatusukuma kwenye maendeleo na vitu vyote vitasimama imara. Katika muhula huu nilipendelea pia nikumbushe wazee wa makanisa ambao wanakuwa hapa jambo ambalo tunaliita 13 Saba, kwani ni jambo la maana sana. Juma iliyoisha tulikuwa na kiongozi wa ile ambaye alikuwa hapa na akaniambia nitakapofika kanisani mwangu na nitakapofika kwenye vikundi vya station nisahau kukumbusha sadaka ya 13 Saba, kwani inaonekana kwamba mwaka huu Noti Ufindi itabarikiwa pia kupitia ili luke kwa kupokea msaada wa Sabato ya 13. Amina. Kwa hivyo iwe zoezi katika mpangilio ambayo tunakuwa nayo, na tuangalie sana kujengea kanisa katika mapato na sadaka na zaka ambazo Mungu anatupatia sisi kama washiriki wa Station Beni. Kwa muhimu na wasihi tuweze kutumia katika umoja tunaporahisisha kazi la wapasteri ambao wametupatia, na tunapoboresha kazi hii relation entre pasteur na wamambre, na tutaona ya kwamba kazi itakuwa nyepesi. Katika wale wa departementero wa station, tunachowaomba ni kuwakumbusha tu ya kwamba katika planification yote usikosee kutia mahubiri. Basi Mungu atubariki na azidi kutusimamia katika mambo yote, na muombee wa departementeri zote, na sisi tutakuwa tukiwaombea